kuyo ukuthula amabesa abangcwele ezizinto beziqalile umuntu obekuweyo uwasixele ukuthula amabesa abangcwele kodwa kuthi uba simjonga ngamehlo adelela ukuthula amabesa abangcwele sicinga uyadlala ukuthula amabesa abangcwele angadlala kanjani umuntu othunywe nguThixo adlale nathi ukuthula amabesa abangcwele ebeyiqalile lena ukugcwala kwale ukuthula amabesa abangcwele athi sabaqhawuka iminwe ukuthula amabesa abangcwele uxolo lenkosi mabena xa unyana womntu ebethelela umnqamlo ukuthula amabesa abangcwele izinto zonke ziyathile ukuthula amabesa abangcwele izinto zonke ziyathile ukuthula amabesa abangcwele umuntu esimlandelayo ubaba nomama ezi zinto bayazibona zingekenzeki ukuthula amabesa abangcwele wakhe wabona utata amanzi ephela amaqatheni endaweni yaseJerusalema ukuthula amabesa abangcwele namanje amanzi agcwele apha emva kwendlu ukuthula amabesa abangcwele ngenxa yombono wakhe ukuthula amabesa abangcwele nalapha imfama ziyaboniswa ukuthula amabesa abangcwele nalapha iziqhwala ziyahanjiswa ukuthula amabesa abangcwele kubekho abantu abangenayo kule ndawo umuntu angene engakwazi ukuthetha ukuthula amabesa abangcwele kodwa ngesandla sabantu ababili kubonakala evule kumlomo ukuthula amabesa abangcwele singayikhanyela kanjani imisebenzi kaThixo ukuthula amabesa abangcwele kanti uThixo kababa masango uThixo kamamuana azanginika amahlamatha kulo nyaka lona ka-2024 ukuthula amabesa abangcwele andika indlebe ezintsha ukuthula amapenana andenze ntambe kancane kule ndlela lena yamabhurufitha ukuthula amabesa abangcwele andenze ndimamele ukuthula amabesa abangcwele ngoba manje ingamameli ndizolimala endleleni ukuthula amabesa abangcwele uxolo lenkosi malibena uthi xa bemenza ezi zinto zonke unyana womntu bemsalisa nevinika ukuthula amabesa abangcwele bemonqoza bemenza yonke into ukuthula amapenana asikadanduluke ngezwi elikhulu athi eli lamasabakatha ukuthula amabesa abangcwele athi niyamva ilizwi eli masike simbone ukuba no-eli wakhe uzafika amncede na ukuthula amabesa abangcwele ngoba abayiqondi le ukuthula amabesa abangcwele abayiqondi le sithethwa nguloku ukuthula amapenana kuthiwa wena wathi uzabakha itempile ngeentsuku ezintathu ukuthula amabesa abangcwele uxolo lenkosi malibena Thixo kababa masango uThixo kamamuana wangangayikhulisa le ndawo ukuthula amabesa